Igama lami nguMelusi kaSkhosana, ngibuyile futhi namhlanje senza ibonelo-ke ze-unit cycle, le-unit cycle ebesifunde ngayo. Lapho sifuna ama-sin nama-cos khona. Kuthiwa find the value of sin theta and cos theta. U-theta lapho ewu-1 pi over 3 no-2 pi over 3 no-4 pi over 3 no-5 pi over 3. Zonke lezi zinto njengoba nizibona nani zikuma-radian, ziku-radiant. Ekuzomele sikwenze ukuze kube lula sizokwenza sokushintshela kuma-degrees. Ngizothatha nje i-unit cycle yethu ngiyincamathisele laphaya le sothi sisebenze ngayo. Ngaphambi kokuba-ke ngiqhubeke kakhulu noma ngiye kude, ukhumbule ukuthi lapho u-90 degrees emkhulu khona siye sisokole-ke ukusebenza ngama-cos nangama-sin. Kepha sizothi sikwenze imilingo yethu yezibalo noma imilingo ye-mathematics size siyithole impendulo mhlambe esifuna ukuba nayo. Ngizoshintsha laphaya ama-radian lawayana ngiwenza ama-degrees. Ngizokwenza nje ama-degrees masinyane. Sothi u-pi over 3 radian sifuna ukumshintshela kuma-degrees. Ngifuna umshintshela kuma-degrees sothi 180 ozothi degrees per over degrees per radian noma i-degree ngalilona 8 degree 180 degree ngena kangaka ephayini ngalinye. Sothi pi over 3 radians times 180 degrees over 1 pi. Impendulo soyithola ama-radiant amakhanselana lapha, khanselana ama-radiant, sisala ngo-3 times 80 degrees. Sithola ukuthi u-60 degrees noma u-3 u-60 u-18 divide ngo-3 thola u-60 degrees. 60 degrees wethu u-2 pi over 3 mangingaphazami u-2 pi. Ngiyaxolisa ningixolele kakhulu. Okay, seshintsha umbala kahle. 2 pi over 3 radians times 180 degrees ungena kangakanani ephayini ngalinye nama-radiant. Sizothola ukuthi impendulo yethu ama-pi ayakhanselana, ama-radians nawo azokhanselana ngokunjalo. 2 pi over 3 or 2 over 3 times 180 degrees 120 degrees ngoba sesisele ngani ama-degrees. Ngizophinde futhi thathe leya ngo-4 pi over 3. 4 pi over 3 uyafana no-240 degrees. Kepha ngifuna ngizikhulumele ukuthi simenze nje lapha 4 masinyane 4 pi over radians 4 pi radians over 3 times 180 degrees over pi radians. Ma-radians akhanselana, ma-pi akhanselana asusana 4 over 3 times 180 degree ufana nokuthi 1 to 240 degrees. Uma ulingana no-240 degrees leka 5 pi over 3 yona sizothi ubani? Sizothi u-300 singiyitholile u-300. Kepha sozenza soyibala nayo njengoba sibale lezi. Sothi 5 pi over 3 5 pi over 3 radians times 180 degrees per radiant or per pi radiant. Sizothola impendulo uma u-radiant akhanselana. Ngiyaxolisa ngisachaza laphayana ukuthi sifuna ukuthola i-80 degrees kangakanani ephayini ngalinye. Sothola uma khanselana lapha ama-pi nama-radians sithola u-5 over 3 times 180 degrees ulingana no-300 degrees. 300 degrees. Ngizokunikhuthaza
niyenzama ukuthi niyibalele ngekhanda, i-calculator niyisebenzise la idingeka khona. Makungadingeki kakhulu ningayisebenzisini, kuzonisiza ukuthi imiqondo yenu isheshise ekubaleni. Sesidweba ama-angle wethu manje. To find the values of cosine and cos theta, sin theta and cos theta for lama angle ka-60, ka-180, ka-240, ka-300. U-60 wethu, angle ka-60 izobe ihleli laphaya. Angle ka-60, angle nayi. Khumbuleke manje kuba sekuba yiyo ehlukanisa ngale, or soya clockwise u-60 loya. U-60. Sofuna soyenza 86, 80, 30, 90 degree angle, 80, 30, 90 degree, or 60, 30, ngiyaxolisa 60, 30, 90 degrees le esinayo. If laphaya i-point of intersection nake kubalulekile, kulapho u-x wethu khona ewu-cosine, sine of theta ewu-cosine ka-60, laphayana y yena ewu-sine ka-60. Ukhumbule i-point of intersection laphayana iwubani, iwulona wethu, iwu-cos noma iwu-sine wethu. Ngizodweba nje angle ka-90, angle ka-90 degrees, sibe ne-right angle yethu ephelele. Lapha sine right angle yethu ephelele manje 90 degrees, u-90 degrees, u-60 degrees wethu ubani manje okune 30 degrees, i-30, 60, 90 degrees yethu esinayo esihlala siba nayo mihla namalanga, i-right triangle yethu. Ngizothi nje ngininikeze mhlambe imininingwane embadlwana esike sayifunda, kepha sokuthi sizikhumbuze ka-90, 60 degree angle, 90, 60 or 90, 60, 30 degree angle. Njengoba ngisashilo, leya i-straight triangle yethu, straight triangle yethu, ama-coordinates wethu asithi sino 1, no 1, no 1 laphaya. Asithi ama-angle wethu sino 60 degree. 60, 60 ngoba i-straight triangle, u-60 konke zenza ubani, 180. Lapho mayiqhephula lapha iba yi-right angle. Khumbula i-right angle yethu u-30, 90, 60 degree. Sokufana nokuthi manje leyana mawuqhephulile u-30 ngapha, u-30 ngapha, 30 degree ngapha, u-30 degree ngapha. Fake enye angle laphayana, mawufaka i-angle ka-90 degree, lapho opposite njalo, i-angle ebhekane nolona oyi-base ka-60 noma i-angle ebhekane no-30 ngizodweba nje, ngizobhala nje kahle laphaya i-right triangle yethu. Sengenza i-right triangle yethu noma i-angle ka-60, 30, 90 degrees ukuze siyiqondisise kahle ngoba sizosebenza ngayo khona ngale. 1 angle yethu, khumbula i-radius yethu, i-hypotenuse yethu lapho i-radius u-1 iba u-1 nayo. I-angle ebhekane no-30 kuba ubani, u-half noma 1/2 oku-half wethu. Lapho ke na i-angle engaku-90 degrees yona ihlale iwu-3/2 square root sika 3/2. Yebo, ngiyaxolisa, square root sika 2/3. Hiyo i-right angle noma ka-30, 60, 90 degree lesi sinayo manje laphaya. Khumbule kuthiwa find ama-values ka-sin theta noma ka-cos theta. Ngizo izinto esizozifuna uma sesibheke leya angle yethu. Sesozibuza-ke manje ukuthi i-hypotenuse yethu ubani. Hypotenuse yethu khumbule lapho i-radius khona iwu-1, i-revolutionary of a cycle, i-theta, i-radius iwu-1, ne-hypotenuse yethu u-1. I-angle ebhekane no-30, angle opposite no-30 iwu-1/, khumbula i-right triangle yethu lesiyenze ngale iwu-1/2 noma iwu-half, iwu-1/2. Kanti i-angle ebhekane no-hypotenuse, i-angle yethu ende, I think ebhekane no-hypotenuse
i-angle engaku-90 iwubani noma i-opposite ka-60 i-square root sika-3 over 2. Square root sika-3 over 2. Mangibhekile mina sesiwatholile ama-value. Sokwenza manje ngizofuna sibhale sibonise. Ukhumbule ukuthi u-cos 60 wethu kuleya angle leya u-cos 60 wethu uye u-x, u-cos theta wethu u-cos 60 wethu ngoba sesishintshile u-cos 60 wethu degrees no sin sin 60 wethu u-x no y. U-x loyana u-y. Sothi manje x coordinate yethu ka-cos pi over 3 is equals to cos 60 degrees is equals to 1 and 1 over 2. Isine yethu usine wethu yena usine wethu ukuboka pi over 3 is equals to sin 60. Ubani usin 60 wethu usin 60 wethu le angle ka-y, leya angle laphayana eka-y yiyo leyana ebhekane no-90 degrees. Angle ka-y leyana u-3 over 2 squared, square root sika 3 over 2. Sekuthiwa manje sifune u-120. U-120 uhlezi laphaya, sure, u-120 uhlezi laphaya. Sazi kanjani ukuthi mhlambe u-120 loya naye futhi yenzani leya angle seyenza i-right triangle. U-120 ulaphaya. Singazi kanjani ukuthi u-120 loya? Ukhumbule ukuthi asekusalele uthi ngachazi lokhu kwamanje uzobhala nje laphayana where our point intersect noma ima-angle wethu ahlangana khona laphayana ku-cycle yethu. Dwebe i-90 sin angle side lika 90 degrees angle leyana isesifuna ukuthola ubani leya angle leya angle ubani u-60. U-60 why ngithi u-60 na? Ngoba uma uyifaka leya angle iyenza i-revolutionary kabani ka-180 degrees ukusuka laphayana i-half cycle iwubani njalo i-180. So le bese ihambile kancane u-120 ufaka u-60 iba ubani leya 60 ongimbhale ngobumhlophe i-180 noma uma usikhipha u-60 lapha ku-180 usala ngo-120. Ngasho ukuthi i-angle yethu iwubani iwu-160. Sesiyenza-ke manje laphayana u-30 sesiyafaka-ke u-30 i-angle e-opposite no-130 uzoqala ngayo mhlambe u-1 wethu singamkhohlwa lapho khona i-hypotenuse elingana ne-radius yethu. I-radius yethu yesecile i-angle elaphayana nikhumbule u-3 over square root sika 3 over 2 square root sika 3 over 2 i-angle opposite to 30 degrees leyana i-1 over 2 noma u-half i-1 over 2. Ama-points wethu a-intersecta lapha noma ahlangana laphayana u-y no-x coordinate wethu sesothi u-cos wethu cosine 2 pi over 3 is equals to cosine 120 degrees over onyaxolisa is equals to sesifuna ukuthola i-equals to bani u-x coordinate wethu. U-x coordinate wethu ukhumbule nangu uhleli laphaya on a negative, uhleli ku-negative area noma uhleli ku-negative indawo yethu ewu-negative, so kuzoba u-negative 1 over 2 u-cos wethu. U-cosine wethu u-sin theta wethu u-sin wethu uzoba 2 over u-sin ka-2 pi over 3 is equals to sin 120 degrees is equals to
y coordinate yethu. Ukhumbule usine ubani y coordinate yethu, nayi y coordinate yethu laphayana. Lapho amaphuzu ahlangana khona le phezulu at the intersect y bani y coordinate wethu okuyi square root sika 3 over 2. Asifune u-120. Ngiyacabanga seni-confident or seninamandla, seninogqozu, ningakwazi ukuthi nani nizenzele. Seyilula maseyila. Kepha sizoqhubeka ngayo. Sesifuna ukuthola i-angle. Sesomova icycle yethu 240. So mover noma sizohamba 240. Ngithi angle yethu ihleli laphaya. Ngisazoyidweba kodwa anti-clockwise direction yethu sikwazi ukuthi siyithole. Nayi angle leyana ubani? Ukhumbule i-right triangle yethu leya futhi. Angle ka-60 lapho ihlangana khona intersection, point of intersection khona ku-unit cycle yethu. Ngidraw u-90 degree sign u-30, ngizoqala ngo-30 laphayana. U-30 wethu ngibhala abonakale. 90 degrees angle yethu. U1 i-hypotenuse yethu ngoba ilingana nobude be-radius yethu. Sengifakile no pi or no 3 square ne-square root sika 3 over 2. Angle yethu ka-y u-cos ka-4 pi over 3 is equals to noma ulingana no-cos 240. 240 is equals to u-cosine wethu. Cosine ubani u-cosine? U-cosine noma x value yethu nayi lele laphayana iwu -1 over 2. -1 over 2. Then usine wethu ka-4 4 pi over 3 is equals to sine equals to sine 240 degrees. Angle yakhe naya hamba ubude lobuya obulaphayana iyafana nalapha, kepha on the negative side. Negative value yethu noma ecaleni esayidini lika negative oku negative square root sika 3 over negative square root sika 3 over 2. Negative square root sika 3 of 3 over 2 noma sika 3 over 2. Eyokugcina ke ka 300 ukuphi yena? 300 ufanele ukuthi indingilizi sihamba ngayo size siyofika lapha 300 laphayana ukuhamba ukufika lapha 120. Okay, u-300 wethu uhleli la ngoba u-170 uye loya ukuleya angle manje 370 bese ufake futhi u-30 loyana, u-30 loyana umfake bese maqeda uzothola ukuthi angle yethu ngale u-60, u-300 ulaphaya kulamuco blue, then u-60 wethu naku ngizomdweba laphaya. U-60 angle yethu 60 degrees angle yethu. Sengikhuluma ngikhathele. So drawing i-angle laphaya ka 90 degrees lapha u-30 degrees simfakile na laphayana naye. U-hypotenuse yethu uhlala u1 ngoba i-radiance yethu iwu1. Radiance yethu iwu1. I-base laphayana iwu ka-60, opposite ka-60 nayi senza into eyi-1 niyabona. Sothi cos wethu ke ka-5 pi over 3 sulingana no-cos ka-300 degrees ubani? U-cos ka-300 degrees. Cos ka-300 degrees i-y value yethu
noma ngiyaxolisa u-x value wethu x iside lika x oku-1 over sokungaku positive sign ayisekho ngalo ku negative 1 over 2 usign wethu usign 300 yena y value yethu ubani square root sika 3 over 2 square root sika 3 over 2 ngikhulume ngaze ngakhathala asithembe ukuthi konke lokho engikwenzela nikutholile and futhi kunisiza kakhulu. Siyabonga.